Poste ya mbere ntirangiye iya kabiri cyara no yicare Christian kuje aje inyuma yawe sha agufate ku bitugu okay yaza kwirangiye rubanguza nkwaya rwankubito umusore w'igikuru akuderanje Christian menya kuri mu bukwe Christian akuderanje haguruka isigaye no kumuha kisi hano hejuru nanjye mudakikwa warwatangabo ambe amatsiko azambwira uko yahabonye so Christian ushaka kunyura inyuma it's okay so isigaye mufate inyuma good so parrain marraine parrain marraine bahageze nukuri nanjye nzarwubaka arukome okay fille d'honneur na garçon d'honneur aramujyanye rubanguza nkwaya rwankubito uw'igikundiro abari barimo hano se batarimo aramujyanye rwizihirangabo rwamugenza imfura mu bahungu ndabona imyaka nanjye yansatiye utaha n'ingendo mwibuke ko mwarimu muzigize gutya maze ngayashishemo imiryango nkitwa umubyeyi mu bandi nkitwa papa w'abana nkitwa imfura mu babyeyi hari umuntu ubuze mu gwino nta byiza byasumba ibyo nta byiza nk'ibyo hari umuntu ubuze mu gwino nagendera urubibi rw'igikaka Okay, yabaye. Okay. So asigaye famille y'umukobwa ushobora kuza mukitorera n'abageni. Nagenda umwiza w'intore rubanguza nkwaya rwankubita ati ndi mudakeye umuco wa rwatangabo sindarukanwa n'inshuro mw'ishokero rya ngoma inganizi nazitanze kuvuna inkiko iyindi nyigerana mu mahina nihandagaje mu myaka umwami mucira inkami nkomereze gwiza mw'irasaniro ababisha mbasumbiriza bataragera ku cyaro mbatera icyokere nabyabimuha impundaza zibashinga mu bitogo n'umuhungu baza ndabayana ntihagira n'umutabaruka umutware wawe atahanisha vuba
atahanisha avuga apfushije ingabo yashakaga yo aragiye irubanguza nkwaya bishatse kuvuga ngo utaha ni njyewe. Okay, gahunda y'amafoto yarangiye. Ahantu tugiye ni ahantu hateguye, ahantu habera reception. Donc hariya hari salle, reka tuzamuka. Nibaza ko twagenda. Abageni nibo ba mbere baze, marraine parrain. Muze mujyane n'abageni. Hano tugiye muri salle ya reception. Aramujyanye rubanguza nkwaya rwa nkubito uw'igikundiro, aramujyanye rwizihira ngabo rwa mugenza imfura mu bahungu. Ndabona imyaka nanjye yansatiye utaha ni njyewe, maze ngahesha ishema imiryango nkitwa umubyeyi mu bandi, nkitwa papa w'abana, nkitwa imfura mu babyeyi. Nta byiza byasumba ibyo, nta byiza nk'ibyo. Ababazano. Thank you, my God, thank you today. Oh, yeah. And I thank you tomorrow. For your love, I thank you, my God. Oh, man, I thank you today. Thank you, my God, thank you today. And I thank you tomorrow. You never disappoint, oh, my God. Oh, man, I thank you today. Every time I wake up in the morning, another day, another blessing. When I lose my job, I never worry, because I know your plans are better. When the landlord come and knock on my door, and I know today I got no money, and I cannot afford food for my kids. I know tomorrow will be better. I thank you, God. Oh. Thank you, my God. Thank you today. And I thank you tomorrow. For your love, I thank you, my God. Oh, man, I thank you today. Thank you, my God. Thank you today. And I thank you tomorrow. You never disappoint, oh, my God. Oh, man, I thank you today. When I pass exam, I give you glory. When I fail, I give you glory. Cause I know you give me bread and butter. You take me places, you never tire. God, your blessings follow me every day. Another contract, another payday. Even if I can't afford food for my kids, I know tomorrow will be better. Thank you, my God, thank you today. And I thank you tomorrow. For your love, I thank you, my God. Oh, man, I thank you today. Thank you, my God, thank you today. And I thank you tomorrow. You never disappoint, oh, my God. Oh, man, I
namwe basanga bose muri mufasha mwakuka bose muha abo bagenzi bacu amashyi murabona ko basana bike mufasha bose mwakuka kudoha abagenzi bacu amashyi. Barakimbagira n'ubundi bayigize imbere nk'uko mubibona babagezeho intango yacu bayivanaho ubugoma rero basatira kuyisogongera namwe murabibona mwiheshe kuko biragaragara. aba bantu bose bamera amashyi. bajya mu byicaro byabo bose mbasaba n'ubuvuye ku mutima mu banyuze amashyi bose y'urufaya nk'uko n'ubundi bagenda mu njyana y'indirimbo zabo bubakira rwose nk'uko mubyumva kandi mubibona. isoni zigize kandi no I know gusa nyine kubera cya gikomeye mumagaye nyine ngahita ngenda uzi noneho nta nubwo nahise nca imbere yabo gutya. Come on, babe. No, so young, wasn't by Panarichi. No, I know. Ariko nyine, because you know some people ntago nzi nimba if they know that we are in relationship or not. Turi bakuru bihagije. It's alright. Sinzi icyo watekereje. Don't give a damn, baby. Welcome. No, ese Panari ubundi byageze ngo? Yari yatabutse, yari yacitse. Wagira ngo nambaye ibintu bicitse. You? Laughing at me? No, sorry.
Oh my god. What? Utwikora birarangira ryari? I don't know. You tired? No, but you know I have to go, right? Oh, sure. Okay, kote ndabitwara. It's alright, darling. Okay. Harya nzi kumerekeza. Ben. None akubwiye ko mama arwaye, right? Yeah, ndavana njye kumureba kwa muganga direct. It's okay. Bani mpava akoyu bazamurinze kubareba. Anniversary se ntago ari ibintu bamugana byatari. It's okay. You just go and see your mom. Then I'll just let you know, yeah? That's my baby. Okay. Ako basi uramerekeza. It's alright, boo. Okay. I love you. I love you too, boo. Okay, let's go. Let's go. Hey. Va bien? Good, good. It's C'est bon. Yeah. Umwe kumusegiye. Mwe kumuherekeza. Good. Mama ni ndashugumwa byatari. Ibaze. Mais en tout cas wambaye neza. Merci beaucoup. Nakurebaga hariya nkavuga mana we ubwo karagenda atansuhuje. Byari gushoboka. Ariko nawe nyine urabyumva. Ariko nawe wambaye neza sheri. Merci beaucoup. Mugabo wese yagiye. Umusaza se wanjye ko adatinda mu birori yamaze gutangwa nananiwe ibintu by'ibirori nk'ibi ntabwo bikunda. Yeah. Ariko nanjye umva nagiye nuko nakubonye ndavuga ngo ntabwo nagenda ntagusuhuje. Sanga nawe turi kimwe no. So chambre wayiteguye je pense. Nayifashe kare cyane. Si. Igisigaye ni on bouge d'ici. Ok, on y va. Ariko nizere ko wamunyagiye. Yagiye nta kibazo. Turi libre, we're free. C'est bien. Baby, are you crazy? How am I crazy? Iyi mbwa y'umudiaspora igiye gutuma ibintu byose twubatse bisenyuka. Ngo nuko izaguha nationality ya Canada ngifite n'amafaranga. How comes? Nese crazy urambaza iki? Ko mbizi ndakubaza iki? Ubu se igihe twahereye ibaze yose imyaka tumaranye. Ubu ngubu nibwo wagenda gutyo tu. Urashaka kugenda gutyo. Ibi ngibi twabiganiriyeho kenshi sibyo twarabyumvikanye nta mpamvu yo guhuminduka ku munota wa nyuma. Urabizi neza ko ntako ndi kuno ngomba kubigenza. Urabizi ko kujya Canada ari inzozi zanjye. Urabizi ubuzima navukiyemo uzistarabuzanye zose. Kubera iki watajya kwitwara nk'umuntu umwe utazi ikintu na kimwe. Babe, ibintu nibishaka twabishaka. Nta hantu wubaka urukundo. Ntawe. Ibintu twabishaka njye nawe. Ariko ntugende gutyo. Ntumore ibintu nk'ibi ngibi. Urumva byagenda gutyo koko. Mubaze uransubiza. Yego ndagusubiza. Tumaze imyaka ingahe njye nawe dukundana? 5 cyangwa 6. Muri iyo myaka 5 cyangwa 6 njye nawe tugeze kuki? Twubatse urukundo njye nawe. Ndabizi ko dukundana. Urankunda nawe ndagukunda. Ivi urukundo bararurya. Urukundo bararurya. Nanjye ntabwo umwanzi ariko nta yandi mahitamo mfite kugenda mfite gukora Kuki ibyo twabikora nanjye twafunda akazi tugakora. Nta mwanya mfite ahangaha. Gusa ibintu byo kukubwira ni ko kuri twarabyumvikanye mbabarira. Sibyo twabyumvikanyeho urabizi neza ko urukundo nta kintu kimwe cyageze ku muntu. Imyaka dukundanye nta kintu kimwe uretse kudusubiza inyuma gusa. Hari ikindi bwiza ukuri. Ese ibintu ugiye gukora wabitekerejeho neza? Wabitekerejeho na urumva ariko kuri. Urumva ari byo wakwiye guhitamo. Kuri kumera nkaho ibi bintu tutegeze turivuganaho. Twebwe ariko kwihangana byanze. Reba nawe ndishimye kukubona ewana.
uri gukora ibintu nka biriya iyi kanzu nanjye was my dreams kuyikwambika ariko reba ndi kukubona yambaye ari undi wayikwambitse ibyo bintu ukumva biri bugende ukumva ndi bubyakire gutyo ngo nuko twaganiriye urabizi neza ko urukundo rufite amafaranga nta kintu kimwe ibi bintu twabiganiyeho nta mpamvu yo kongera ngo tubisubire waranyemereye n'ibintu byamaze kuba hari ikintu kibura urukundo ntabwo barurya sinzi impamvu utanyumva imyaka twamaze yose dukundana kujya dutera imbere tugenda dusubira inyuma ntabwo wanze sibyo kandi urabizi nurarankunda ikindi afite amafaranga kukurusha urabizi ko ndamutse mbayeho neza utabaho nabi sinzi impamvu rero wankora ibyo bintu kuri uyu munsi ukumva ko noneho ibintu byari inzozi zanjye ahangaha ndi kubibona abandi aribo bari kubigeraho ukumva ndi bwihangane ukumva ndi bifate gutyo ukumva ndi bubyakire kuko twabiganira ba nawe njyewe ibi mbabarira ibintu birangire kuko nta n'umwanya mfite wo kuguma ahangaha urabizi ahangaha buri wese yaza akahadusanga kandi nta mpamvu ibi byose twabiganiriyeho please mbabarira ibyo bintu byose ubireke ugumishe hano please okay inzozi zanjye za mbere zari kubona wambaye ikanzu ntese si wambonye yego nakubonye ariko basi nyemerera nkabwizaka izi nzozi za kabiri stop ibi ni ubusazi ibi ni ubusazi